4. bölüm. Ayğapta. Elde eki do bir gelse amalыңdın ketkeni, eki dart bir tiyse ajalыңды jetkeni deşet. Жыл өткөн сайын Күрүчбек байдын курчу кетелип, мизи мокоп барат. Байлыгы жетиштүү, малы көп неме, жаңы мыйзам болгон кээ бирөөдөн тааныш күттү. Кызматын куттуктап, кысыр эмди тай жеткиртти. Tapança tağınğandardın jet atasını soraştırıp, akırı bir atasından jeğin, jet ayaka çıkıp, ziliviz bir dep, başın kuttuktap, tülkü içik japtı. Beline kemer kurçadı. Haytor, suusar börkün silke giyip, bayağısınday böksör bögön. Kengeş ökmötünün kulaşından küdörüz bögön. Birok, göçügün taşka koyup, günnün çıgışı menen batışın karagan kengeş ökmötü, kulamak tügül güçöp, kapşırıp, baymana аттууну torup alganday. Murda Kırgızlar Жетису oblastının karamagında bolso, emi Kırgız Avtonomdu Respublika bolup aldı. Öz tilinde gazetteri çıgat. Gazetanın iride çıkkanı, koy terisin jamıngan karışkırlar dep, manap tukumun açsa, kursağı kuçak azuusu bıçak dep, baylarga asılat. Koğumdoşu degen çıktı. Bay maldarın zorduk menen ortaga alıp, gedeylerdi kalkozga tarttı. Jalang tonduudan çıkkan ayıl aktifleri, kimde kim malın ortaga berbese, malı talanıp, iyisi avaktıga jabılat deşip kıykırat. Күрүчбекке жер тарып аратат. Арачолодо Күрүчбек ооз ачып туруп алган жок. Четинен малынын көзүн тазалоого өттү. Сойгонун союп, сатканын сатты. Тыягы кемин, андан берке токмок, капталындагы таластык сөөк тамырына жылкысын үйүрү менен түн катырып жөнөттү. Ак жабулуу үйүн, толгон килем, аюу талпактарын эки төөгө жүктөп, түн ката Бишкектеги досу Ысмайылга келди. Kagılgan darvazasını açıp al ankaydı. Çabdar jorgodon түшкөн Күрүчбек şıvıradı. İsmake, tanımay turasın mı? Men Күрүчбек emesminbi? Ha, bayım, düşüңüz. Mınça emne oldu tün katıp? Her başına gün düşse, ötügü menen su geçet. Zaman uşul. Çoğuçuva ançalık. Artta kuğunçu jok. Kelme gezek aylanar. Jaşıngan şoğula jark etip, küdör üzgönsün beyim? Jok. Töylөр bakırbasın. Darvazaga kirgiz. Çögөр. Men kaytayın tün katıp. Dünya baylık kimdi aşıktırbagan. Zamatta жүктөр düşürüldü. Eki dost tizeye janaştırıp tördü. Ismail'din baybiçesi samoru koyuga aşıktı. Tördön Күрүчбек kol jandadı. Ayaş, jön koyuңuz. Vakit jok. Azır attanamın. Ismail şaştı. Ate, kölbüp bir cuma jatar dese, bayımdın munusun gör. Kim oylop duruşunu? Dağım alıp gel. Törkü üydön balanın kınkısı uğuldu. Күрүчбек kulak türsö, Ismail aytты. Körböy jürüp, tokoldan görgön жалgız oğlum. Ayaş atası. Ha, biri çıgar, betinen söyün. Ismail özü kirip, 8 yaşar uğulun jetelep çıktı. Anın ırımdap salgan oң kulağında altın söykö jüröt. Bala jarıktan жазганып, gözün uşalap, irmep Күрүчбектин aldına bardı. Bay balanı mangdayынан süydü. Kol uçu menen pahalı oğuz tiygen Күрүчбек attanıp ketти. Zaman törün baykagan al, jaylooda çalkalap jürö berүүnü toktottu. Oңgon eski kiyim giyip, eski tuurduk jabılgan kiçine boz uy tigip, azın oğlak jandık, 3-4 boda menen eңiştep düştü. Suuk gözden kaçıp, baykalbas el çetin çaldı. Sarbagış eline ketsebi, ayaktan el biyler manaptar çıkkan, akırı baykalat. Koçkorgu kire kaçsabı, karıganda jeri ooppu. Başın katırgan bir jıl öttü. Ak batasın berip, çekir menen çağır bolup, Angliyadan gelçүү kural jabdılgan musulman askerge koşulup, Kengeş ökmötün kulatuğa ketken uğulu esir kaçıp geldi. Amalı emi tügöndü. Ölsöm da ata babamdın kindik kanı tamgan toprağımdı jıttap jatayın dep ak suunun özüne köçtü. Kök kır japkan maalda eldin çetine, kamıştı sazdın jeğigine kara üyü tigildi. Kıska kөгөн tartılıp, uyga kazık kagılıp,
Jeledegi 3 kulunun tegeregine 3 beyesi ılalap ottap kaldı. Keçe ele düngürögön mal gütkön, 60'tagan malçı, malay jumşagan baydın türü uşul boldu. Bah çirkin, baylık muras emes, gedeylik uyat emes, uşul belemsiň. Baylyk adamdy gezinde arstan kılıp gürkürötse, kolun ketken soň mışık kılıp miyolatat belem. Жаңы өкмөt эки аялдууну эзели сүйбөйтті угуp, токолун невак төркүнүнө аткарган. Маңдайында кемпири жийде. Капшытында уулу эсир, келини салый. Уй бээнин кымызын жутуп үйдөн чыкпайт. Башыңды көтөрбө эч кимге деп эсирди айыл арасына жумшайт. Сакал муруту агарып, санаа менен жүзү чүрүшсө да, көзү али кыбыңдап курч, акылы сергек. Esir айыл içindeki ukkanlarını aytıp geldi. Bugün jeyim boldu. Kalhozga girçüler dagı köböydü. Bişbekten gelgen çoň bayağı kurganın ayalı gümüştü töregalga şaylady. Munu ukkan Gürüşbek sanın çaap aldı. Ata baba arbagынан kasiyet ketken oşol. Jer tarıp el gurulat degen oşol. Ayal atga mingende nenin urmaty kaldı? Kuday. Özüň kalhozga kirem, katta kıla meni debeysiň be? Kol kötördüm, ayttım. Emne deşet? Çeyka apsama darıtpayt. Kaçankı ölgön Seýilkanyň bunun töletdirem deyt. Saly jagıp atkan oçoktogu kuuray jalp öçtü. Kerege ayagынан sokkon şamal tütündü japırıp üy içi bıkşıdy. Attyň biri kem dünýe. Bay betin tütün kaptadı ve lezeli. Gürüşbek çaçap küyündü. Tündüğün tüşey. Tokumung sole, uriyat tokumung sole. Avuşkasın ayagan jiyde, enkeye gelinine koşula tamızuga ot üylöp titireyt. Antbesiň bola atası, koysoň bola açuňu. Minte berseň, Kudayda murda özüň jep koymoy bolduň bileňi. Kuday. Kuday kulağına korgoşun kuyup, jatıp algan tetir garap. Zarımdı uksa uşul güngö salabı mendey jakşynın tukumun. Sar özönçüy dandın mekeni emespe. Kalhoz aydagan buğday, arpa ışala çıkıp, jügörü çabık uçur. Ayıl aktifleri at jeldirip, ayıl gıdırıp, kalhozçulardı japır önöktükö aydayt. Turgula, öz jeriňer, öz danıňar. Buğdaydı sugargıla, arpanın arıgın jelkelegile. Jügörünü oto bastı, ketmeniňerdi algıla. Çöp çabıka çalgıňardy taptagıla, uçur ötpesin. Jambaşı talıgan Gürüşbek kempirin kaltırıp, teyteygen ketmenin iğnine salıp, ayttırбай jügörüge jönödü. Jet atası uşentip kaçan açtıka çıktı ele. Artınan garap, üy janında seleyip turgan jiyde, joğuluğunun uçu menen köz yaşın sürttü. O jaratkan, tamaşaňby, çynyňby? Bayağı ilvis içikti jamyngandan erikken asılım, karıganda garjalıp kalkoz jumuşun işteýibi. Gelin gesek aralaşıp getmeyin çababı. Jaratkan, sınım buzba. Atakty bay aňyz çetine barganda argim kübür şıvır. Api, aksakal da geldi. Jöneli koşpayby. İştesin. Bizdi ayal tuup, baydy bürküt kusuppa. Oşon aytsaň, körsün alakan joruştu. İştep jatkan berki kelin eki jigittin arjagına öttü. Uyat emespi Moldakemin janında. Moldakeng dem salat bele saga. Çaba ber. Oğucuk süylebe. Sakalının kusuru uğrar. Bar sözlü kulağının uçunan getirvey ukkan Gürüşbek Külöv ağa getmen tayanıp tura kaldı. Danga bereke aylanayındar. Bolsun aksakal. Bu çoğuňar kim? Maga sap çenep bergele. Ezelteden adam dostu Jerden kaçkan oňa. Ataň 60'ga çıkkanda aldap soğulap küçün aldayt. Yaşım jetip kalsa da iştep bereyin silerge. Sarı jargak şımçan ak köýnek kurgan soroya kaldı. Emnenin çoňu jügörü çabыкta. Aldyňyzdan çaba beriňiz.
Күнөөсүз өлгөн апасы эсине түштүбү, алда эмне бет чаары чыга кашы жиктенди. Күрүчбек жүгөрү чаап атат. Уйгун белин сүйөп, маңдай терин сүртөт. Күн дал ортону кактап түш болду. Чабыкчылар эс алуу айтышып, тал көлөкөсүнө чогулушту. Ар кимдер чалаптарына тап койду. Күрүчбек четкерээк отурду. Дагы күбүр-шыбыр. Сакалдуу кишини бери отур дегиле. Уят эмеспи? Суун чалаптан. Арыктагы сууга чөмүлүп чыккан Курган жоолугу менен мойнун сүртүп бери басты. Бутакка асылып турган кол чаначын чечти да Күрүчбекке чукул отурду. Ышы жеткен кол чанаштын оозун кайрып, даярдап сунду. Жутуңуз карыя, суусадыңыз го. Орозо эмеспи? Оозун бегеле балам. Катуу күн. Ооз бекитип алып ысыкта чабыкка келесизби? Балам, орозонун касиети болот. Пайгамбар өзү кармаган. Жарыктык, бекер кыйналып. Четки шок кара жигит бырс күлдү. Молдоке, бу сөзүңүздү биздин маладождор укпасын. Укса айыпка жыгат. Неге? Кудайга сыйынып жүрүптүр деп. Астапыралла, кимге сыйынабыз анан? Келме келтир өзүң. Олтургандар шок караны жемелешти. Жөн отурсаңчы. Молодожуңа өзүң сүйлө. Карыяны чочутуп. Балдарым. Кезинде мен да жаш болгом. Карылык жетти минтип. Келмеден башка эмне калды эми? Алиги шок дагы ооз кетти. Молдоке, жаш кезиңизде менчилеп жүгөрү чаппаган дешет го. Жорго тандап, жол чаңдатып, өмүрүн шапар тептирип өткөн дешет. Болсо болгон чыгар, буйруганы уулум. Кургандын кеби кекер чыкты. Бүркүт болуп турганда көзүнө көрүнгөндү мыкчайт. Карыганда ышкындын башын чокуйт. Кукемдин арып турганы болбосо Сейилкандын өлүмүн билгендер муңая калышты. Мыкчайт дегени энесинин өлүмүн баштаганы бараткан эле. Муну Күрүчбек да сезди. Капканга бутун чаптырган карышкырдай жүрөгү сыздап, обдулам деп обдула албады. Эл тиги келаткан атчанга алаксыды. Камчыны сылай шелтеп, сельсоветтин төрагасы күмүш келатат. Ар кимдер күлдү. Болуш эже келатат. Ал азыр оңбогондой бет кайтчу болду. Курган курутуп жүргөн да мурда. Курган тамашага тамаша айтты. Табы жетсе кулалы куш болот дейт. Заманы келсе башкарбайбы бизди? Аныңчын. Тамакты ким даярдайт Курган үйдө? Өзүм эле. Мени болуш шайлабасаңар атаандаша аламбы? Ак жолук четинен оң кулагында сыргасы жылтылдаган күмүш чукул жетип, ат тизгинин тартты. Тору ат бышкырып, көгөндөй коруна шыйпанып, тумшугун тизесине ургулап, ооздугу шылдырайт. Ишилгери болсун. Андай болсун болуш эже. Шоктонгон жигит тизгинде калганда, күмүш жеңил түштү да камчысын сүйрөй көлөкөгө басты. Ал ар кимге көз чаптырып келатат. Күрүчбек жертиктей алдынан чөбүздейт. Күчтүнү күчсүз кылган заман. Күрүчбек узун чач аял түгүл, арстаныңдан жазганды беле? Төрага дароо тааныды. Кичүүлүк жышаан менен салам айтты. Карыя, салматсызбы? Мал жаныңыз жакшыбы? Көчүп келгениңизди уктук. Апсаматтын чолосу тийбей, өрлүктөй албай жатабыз. Бул бай алдына тартуулаган алгачкы какшык эле. Анын малын ысыраптап, кедей өңдөнүп, кууланып келгенин алдын ала небак билишкен. Малын жер чукутуп таптырабыз. Өзүн кулакка тартып, жер котортобуз, дешип, жогор жактан буйрук күтүп турушкан. Ачууга буулган күмүш калгандарга салам айта албай чабылган аңызга басты. Кана, ким кайсыны чапты, көрсөткүлө. Меники бул жөөк, бул мага таандык. Өзүм чапкан сап башына чейин.
Otodon arılgan жүгөрү сабагынын жалбырагы теке мүйүз боло ийле бөйрөгүн таянып, арасы ачыла көзгө сонун кара көк. Аксакал, күмүш тайманбай катуун чукты. Аял кишинин улууга оройлонушу салтка жат, бирок анын жүрөгүн ачыштырган башка дарт го. Чапкан жериңиз кайсы? Деди сумсая. Күрүчпөк унчукпады. Башкалар көрсөттү. Мына, тетигинден бери чапты аксакалыбыз. Колунда бийлиги бар адам бирөөнү кыйыктагысы келсе шылтоо өзү табылат. Күмүш азыр Күрүчбекти кыйыктагысы келди. Ал отоолорду атайын кыдырып, эңкейип колу менен ачып, бир топ бакалдарды тезделеп көтөрүп бурулду. Суурданып чукул келип, Күрүчбек алдына бакалдарды таштады. Колхозго жакшы жардам берет экенсиз. Басмачылыктан оодара албаган соң ушул жагынан кол сала баштадыңарбы? Күдөрүңөр качан үзүлө душмандык кылуудан? Колхоз мүчөлөрүнүн атынан өтүнөмүн. Үйүңүзгө барып эс алып туруңуз. Ар кандай саботаждарды тазалоо жөнүндө күчтүү буйрук бар. Басмачы деш Күрүчбек үчүн төбөгө чапкандай тийди. Балким туура айткандыр. Чагыр кетип баратканда түн катып келип, куруганга жалгыз жолугат. Эмнеге баратканын айтпайт. Бирок сапар алыс дейт да, күйөө баласын кучактап бетинен өөп туруп минтет. Туз буйруса жүздөшөрбүз. Апам менен бир боорум күмүштү сага тапшырдым. Өзүңө Кудай жар болсун. Чагырдан алигиче дайын жок. Эсир, Чекир, Чагыр үчөө бир кетиптир деген айын кийин угулган. Чагырдын аманат сөзүн курган күмүшкө айтып койгон. Эсир мында жүрөт. Бир тууганына түпөйүл болгон күмүш басмачыларга кошулбаганда кайда барышмак эле деген ой менен оозунан тигил сөз чыгып кетти. Күрүчбек үйүнө келип төшөккө жатып калды. Түк сыр айтпайт. Жаздыкты бийик койдуруп, жалгыз чекетти тиктейт. Үшкүрсө оозунан жалын бүркүлгөндөй. Кабагына түшкөн ак чачына, алма кактай бүрүшкөн жүзүнө, сербейген сакалына үй бүлө тигилишет. Абышканын күбүрүн угушат. Кайдан билип алды бейбак? Жашыңа ыраазымын, ашыңа ыраазымын. Жанымды ал жараткан. Өз жеримден топурак буйру, бөтөн жерде көзүмдү карга кузгунчу кубасын. О жараткан, жанымды тарт. Капталына чөктүшүп жийде жалбарат. Эмне деп атасың, атасы? Кайраттуу жан элең го. Баары жаш төгөт. Эсир эртең менен кетип, өнөктүктө жүрүп, кеч кайтат. Бир күнү эл чогулган жерде кеп болду. Парт ячейканын секретары Апсамат бакылдайт. Жолдоштор, колхоздоштуруну чыңдоого тиги ичкерки Ташкенттен киши келатыптыр. Өзү ушу биздин Аксуулук дейт. Үн чыкты. Ысмы ким экен Аксуулук болгондо? Айтчы, тааный коелу. Күмүштүн бир тууганы Чагырдан дайын жок, ал эмес бекен? Чагырдын аты аталганда Эсир селт этти. Айтчысымын, биле коелу. Ячейканын секретары кекештенди. Орус уул дейт. Ошондой аттуу барбы Аксууда? Ой, тактап айтчы өзүң. Апсамат эки жагын каранып алды. Орус уул деп уктум го. Тааныганыңар барбы Аксууда аны? Кайдагы чоочун атты айттың? Дагы жаңылдың го. Ойлонуп оңдоп сүйлөчү. Бул сапар Апсамат сөзүндө турду. Жок, ошондой эле. Эсир жүрөгүнө ок тийгендей тымызын онтоп жиберди. Кудай, караан түндү эми салган жаткансың го, ал болсо. Бир кезде көчүгүнө карматырган, басмачыларды талкалап, өзүн качууга мажбур кылган Оросулдун дайынын эшиткен Эсир не кыларын билбей үйүнө уйгу-туйгу болуп келди. Дагы булардын чекесине чыйкан болгон Оросул келатат. Эсирди көргөндө төшөктөгү атасы кыбырап, онтоп үшкүрүндү. Эмне жаңылык бар уруят ичинде? Эчте эле. Төрага бейбактын кабагы жаман эле, кеп кылабы бизди? Ата, чок түшкөн Эсир атасынын тамыры көк жон болгон сөөк билегинен алды. Оросул келатыптыр. Күрүчбек колун жулуп, обдулуп,
жаздыкка чыканактай берди. Ыя, кайсы Оросул? Малай. Карынын кареги жылт эте, эриндери көгөрүп, жаак булчуңдары тартылды. Ороsulбу? Orosul өзүбү? Бар бекен жер үстүндө. О, жараткан. О, жараткан. Тигине Оросул келатат. Бирде кашкагат, бирде көк ат минген Оросул эшик алдына түштү. Төшөктөн тың туруп, белин курчанган Күрүчбек жийдеге буйруду. Кемпир, атын алдыр, колуңда чоңоюп, балаң болуп калган. Энелик жишаныңды иште тартынбай. Караяка суу көтөрүп чыккан жийде алдындагы эңкейген Оросулдун башына 3 айлантып, түкүр сууга, илешкен саатын кара суу менен кетсин, түкүр, деп чачты. Кылыч асынган, тапанча байланган Оросул Күрүчбекке таазим үрдү. Оросул, мен силердей байларды кулакка тартып, кегимди алам, кедейген багалдарды ишке, сөзгө ээ кылам. Сенби, куртон томаяк, эсир, тур, Оросулга бычак ур. Баятан Оросулдун элеси менен кыялында алып урушкан Күрүчбек ачык бакырып төшөктөн тура калды. Эсир чочуп кетти. Калчылдаган атасын кучактады. Ата, кимди сайдайсың? Кимди? Оросул жок бул жерде. Жөөлүбөчү жарыктык. Ал жок. Кел атат деп уктум. Мен тизеси калчылдаган абышка кайра жатты. Тек шыбырт этпегиле. Ойлоноюнчу. Оросул төрүндө, Күрүчбек өтүндү. Bir күнү туз таткан жериңе 1000 жолу салам бер дейт ата баба. Эсиңе алып келгениңе рахмат. Алжыган чалдын сөзүн кек алба чырагым. Сиз каарыбадыңызбы? Таарынбайм. Ошент, жийде баягы баштыкты алып чыкчы. Аны атайын Оросулга арнап жүргөм. Алып чык. Ичинде бирдемеси бар, кол башында ак кийиз баштыкты байбиче чалына сунду. Баштык кармаган Күрүчбектин колу калч-калч. Муну алып кой. Алтын, суу жуган колдун кириндей жоголуп бараткан байлыктын арты. Оросул гүлмүңдөй баштыкты кармалады. Күрүчбек азуусун кычырата ичинен заар айтты. Аңтарылган замана, арткан ашымды ичкен, кечеги малай бүгүн төрүмө олтурду. Жалтанып мен ага пара бердимби? Оросулдун колундагы алтынына ичи ачышып тиктейт. Оңбо замана, оңбо, таманыма басчу сансызды төбөмө чыгардың, оңбо. Оросул алтынды чөнтөгүнө салды. Күрүчбек учуп турду. Бербейм сага, келе бери. Сен менин элдешпес душманымсың. Уулумду ызалап, ата салтына шек келтиргенсиң. Бербейм, келе. Сени менен тырмакташып жүрүп өтөм. Келе. Жөөлүп тура калган атасын эсир кайра кучактады. Эмне деп атасың жарыктык? Эмнени бербейсиң? Кимге? Мен ойлоноюнчу. Эмнени ойлоносуң? Эс алсаң боло. Кемпири кармалап сүйөп жаткырды. Күрүчбек, мен жөөлүгөнүм жок. Соомун. Тургузгула. Келе кийимимди сыртка чыгам. Бүлөөсү ою менен болду. Ата уулун ээрчитип, калың мүрзөгө келишти. Сакалы сербейип, чөк түшкөн абышка, эски күмбөздөргө, чөп баскан мололордон көзүн албай Куран окуду. Күбүрөп кол жайды. Козголгон жок. Таш эстеликтей мелтирейт. Акыры бир ууш топурак чапчып, жыттап буркурады. Ыраазымын жашыңа. Ыраазымын жашыңа. Bir çengel toprağında ayava menden, düşmanıma korgulba, akır kıyamattın kabarçısı, gümüş beyvakka cekirttirbe, ağarbas düşmanım, Orusçul, Orosuldun yüzün görsetme. Mürze arasında köpke olturup, yüzü dal toprağa okşop bozorgon Күрүчбек, uğuluna süyönü ile basıp, üyüne jetti. Şaldırap aldan taydı. Үй бүлө кирпик ирмебей маңдайында. Күрүчбек каза болгон ушул таңда Ташкент поезди Олуята станциясына токтоду. Вагондон чыккан Оросул артына кыл чайып, ай күнүнө жеткен келинчегин тепкичтен сүйөп түшүрдү.
Asker formaçan özü kurjun aralaş tangaqtарды түшүрүp, topçuluğu çeçilgen gökürögün muzdaq şamalına tosup kelinçegini kovuradı. Bul jerde bizdi araba gütügö tiş. Sıltıysın, butung talıgan go. Olturgandıkı, köpçülükte kısılıp kaldın okşoyt. Tiginde muzdaq su, sergiysin, juunup al. Kelinçegi suuga enkegende Orosul şinel arasındağı sağı çıgıp kalgan kılıçты kımırdı. Buyum ötköndü eske düşüröt. Kılıç alaydağı basmaçılardan түшкөн. Ne vaqttan özüne taanış. Jer kıdırgan kılıçka tigile kalganda kulağıdüngüröy katуу çuuldadı. Karasakal kişi aydagan koş toru at çekilgen arabaga düşüp jürüp ketti. Şaң çaygan too çokulары çukul, jol içke. Dompuldagan araba döngölögü içindegilerdi ekçeyt. Çıng buungan jaşıl jooluktun çetinen kelinçeginin sağmayı delbirep kalsa, tigili biçi jılıgan Orosul al keң otursun üçün beri kiyindep. Kız bolsa atın kim koysam? Ha, erkek bolsa-çu? Tayakesin çakırtıp koyduram. Pay turmuş, pay zamana. Gürpüldöp turgan maalıňa tuş bolgon adam too dairasına soylop düşkön karagayday birde jarga, birde askaga soğulat eken. Şarkıratmadan şarkıratmaga ötkön karagay jütkünö soylop, çor gaynap ak bıjır algan terenge girip, jogola düşüp, köptön soň urunup berindik turmuşta. Kaçandır bir gezde kolga düşkönde kaçırgan elem. Akırı mintip küyö bala bolgonumdy gara. Kökürögünde sır çekken Orosul oyunun akırına çıkança aligi kılıçtın savı közgö dagı çaldıktı. Emese bular arabada kete tursun. Ötkөнгө gayrılalı. Orosul kuraldığı 60 adam menen oşko şaşılış geldi. Mında Cumaça murda adı pangsat başlagan basmaçılar alay gülçöde borborloşturulgan rayondordu basıp alıp jündöy tutuşkan. 30'day adamdı öldürüp, soğuda mekelmelerin talap, kengseylerdi örttöp, ubayramdap geçişken. Rayon borborun tütünün basıp, el bozdop, it uulup kalgan. Orosuldu oşto atirattın načalnigi kütüp durgan. Darvazadağı qarolçularda aralap ötkön Kızılatçan tapançasının oňdona, kılıçın bel kuğurdan sağal artqa jıldırıp kirip bardy. Tik durgan, çaçına ak kirgen çapjak, karasur kişi çesti qaoldap, stoluna mınday çıgıp kol sundu. Şergazı. Orosul. Bul eki at okuçularga belgülü bolgon menen kim kimisinen oyuna nebak çıkkan. Azır başları işten boşobayt. Körüşör zamat birine biri köz süzüp, kandaydır atın jılı uçurayt da deşke çololoru da jok. İşke ötüştü. Uşul jolu basmaçılarga operasiya jakşı jürgüzülse, bul çölkömdün sergiri eköne teң maalım. Bul Türkistan frontunun sayasi iştabına gana emes, alıskı Moskvaga da maalım. Jer ölçömdörünün belgilerin jaya bergen Şergazı aytты. Basmaçılar bir topqa too başынан düşüşpeyt. Jemderin gamdap dünýöge tunup alışdy. Kütүү gerek. Birok iş suutpay çalgındaş gerek go. Birinci gezek sözsüz çalgın. Mekensiz adı meni menen joluguşunu ötünüp elçi jiberipdir. O batırlığın gara. Jakşı sunuş eken. Kaysı güngö? Anıkı boyunça erteň çak düş. Meniki boyunça saat 1. Kezdeşçü jer belgilenippi? Bülölüde. Jalgız beken. Oşondoy, kuralsız. Ha, paalo jeşet duranda. Taman tuzak tartıp aldap jürbesin. Anın taman tuzagına biz çırmar tuzak jayabız. Mına, karta menen tanışыңыз. Bul üçöröönde suu, tooloru badal karagay. Moğundan arı ulan biyiktegen korumga, zorgo kapçıgayga aylanat. Ormoyo tiktegen Orosul köpkö üngüldü. Çöntögün sıypalap tameki izledi. Karabay turup gazetinin büktösün ayırıp orodu. Dayar bolgon tamekisine Şergazı şirenke jandırıp tostu. Rahmat. Bülölü örönü bulgo, etegi tüzöň okşoyt. Tüzöňü, badalı koyu.
Kavalerist emessiңерби? Беттешсек дейсиң го? Андагына. Алган шек боюнча түзгөн жашыруун планымда ошол. Ошого карап силерди чакырттык. Сыртка кулак түрүп баса сүйлөдү. Мындагы күчтүн санын алар билишсе керек. Бийикке жашынган дүрбүчөндөрүнө биз турган аймак көрүнөт. Эртең могу көрүнө жер менен чыгамын. Бул өрөөндө көбүн калтырып, болжошкон жерге ондой гана адамдар менен жөнөймүн. Арам ойлуу немелер аз кишини жок кылууга курчап, анан тигил калтыргандарды тосоттон кырышмакчы да район борборлорун басып алып, Жалал Абадтагыларга кошулууну ойлошкон. Англиядан жардам ала албай, Турциядан жолу кесилген немелер баш калкалаш үчүн чогуусу менен чек ара бузуп, жылт коюуну да ойлошот. А сен түн жамынып барып, жаныңа жол көрсөтүүчү киши кошулат. Бадалды ээлеп житкиле. Ошондо куп гана аралашасыңар да. Адынын элчиси кеткенби? Мында силер жетип жайлашкан маалда аттантамын бул жерден. Макулдашуу дал ушундай бүттү. Күткөн маал чукулдады. Жалбырак оронгон Оросул бадал өтөктөп өйдөгү боркул арасындагы бийикте. Колунда дүрбү, аскерлер канат боло кыркар тизилип бадал арасында. Ар кими чалыккан аттарын далдоого жетелеп, басмайыл бошотуп, жашаң чалдырат. Басып жүрүп жерден козулак жулуп, сарымсак үзүп, нанга аралаштырып бурдашат. Кулактарын канат башындагы командирге түрөт. Буйрук берилген шыбыш кандай жетсе даяр болмой. Июнь мезгилинде менсип ныксырап жаткан өйүз-бүйүз тоолорду дүрбүлөп тартат. Эбелекте учкан канаттуулар, дөбөчөлөрдө домполоңдоп оттогон суурлар. Алар тура калып чаркылдап, ийинине кирип жок болот. Бийик беттеги чыргай арасында жалындай кызарган эликтер жүрөт. Асманда жору бүркүттөр сызат. Дүрбү айнегинде жыбырала ойногон табигат жаныбарларына Оросул суктанды. Саамга ою бөлүндү болуп магдырайт. Жерим-ай, баары бар сенде. Качандыр бир кадырыңды агартат. Милдети мээсине кайра оролуп, басмачыларды эстеп сумсайды. Бир кырары төмөнкү кыядан шергазылар карааны бүдүрөйдү. Алдыдагы боз кийим ал дароо дүрбүнү капчыгайга бурду. Атчандар тобу. Аттары ылдыйта өмөчөктөп, сүрдүгүп, кыбырап баскандай. Оросулдун бет булчуңу түйүлдү. Акыйып, тынч, мелтиреп тиктеди. Алдыңкысы акселде чалган башына. Убадага бегин. Ады паңсатсың го. Жалт артына бурулду. Ташка урунган азо суунун шуулдагы араң эшитилген заңгил кырдан аркы чер токой баскан тарапты тинтти. Келер паңсат келатат. Алган кабарчын болсо экен. Аркы зоодон үрккөн эчки теке аралаш көпкийик урган таштай жамырып бери жөнөдү. Шек бар. Дүрбү айнеги үңүлө берди. Адам карааны. Ат жалына өбөктөгөн адамдар карааны. Жүргөндөрү шашылыш. 6-10 ары жагында топ. Самсып топ-топ болуп дагы чыкты. Оросул сыйгаланып жылып түшүп, аскер канатынын башына жетти. Даярдангыла, даярдангыла, даярдангыла. Шыбыш жиптей чубалып кетти. Жан жигитинин колунда чылбыры бою оттоп турган жерди атына жеткенде Оросул кабак бүркөп ойлонуп калды. Паңсат канча киши менен? Жан жагында жашыруун келатканы болбосун. Шүйкүмдөрүнө караганда алар сөзгө келбей, шергазыларга ок чыгарып ийбесин. Кап, так билгенимде болмок. Дүрбүсүн сумкага бекитти. Азыр анын кереги жок. Моюнда жүрсө жолто болот. Ою бир чечимге келип буйрук кылды. Канаттын акыркы учунан 5 киши начальник тарапка тез жетсин. Көрүнбөй паңсат жакты мылтык кароолу менен кайтарсын. Тез аткарылсын. 5 аскер шашылыш тумшукту имерилди. Басмачылардын карааны маңдайкы бадалдуу кырга жабылды. Токтоосуз бадалга кирип, чачырап ылдый чууруду. Алар дал кызыл аскерлер турган бадалга чыгышмакчы да, тиги 5 атчан кеткен тумшукту имерилип, шергазыларга капыстан кол салып, тилектерине жетмек. Минтип, аларга тосмо даярдап, 55 кызылдар турат.
O жеңиш жеңгендики, жеңиш умтулгандыкы, жеңиш так чечкен акылдуу амалдыкы. Басмачылардын алды сууга кирди. Көбү кылыччан, мылтык асынгандар да бар. 150дөн ашуун. Алар эски, невакы азиялык согушчандардын ата салты боюнча жамырап, көкүрөк тосуп жалтанбай, айбыкпай, азырынча бет алдын абайлабай келатышат. Кызыл аскерлердин аттары караганга элейип, кулактары тикчейип, бут силкип ойдолойт. Ээлери кишенетпөөгө тизгин кагышып, шык-шыктап омуроолорун тапташат. Айбанда болсо буйрукка түшүнгөндөй куйрук серпип моюн сунат. Басмачылар коктуга шыкалышканда бадал этегин ээлеш үчүн команда: "Төмөн!" Мизин алга карата туура көтөргөн, зор чалгыдай тегиз жөнөгөн аскерлер желээленип келип жоо агынын тосту. Баш кийимдерин басып, ээк алыштарын кеңейтип, алкымга илишти. Үзөңгү тээп тизгин жийди. Кандуу чабуулду аттарды сезет. Жер чапчып, ооздук кемирип, теминүүнү күткөндөй. Оросул бир үзүм кылды чайнап, сурданып, көзү акыят. Басмачылар чыкты жабылып. Аралык чакырым, жарым кирип келишти. Алдыңкылардын сакал муруту түгүл, жаш карысы да даана көрүндү. Жашыл жоолук, сарала жоолук, ак жоолук буунганы бар. Алар башындагы жоолук белгилери боюнча кол башкарат. Жашыл жоолук буунганы 50 башчы. Алыстан келгенге аттары тердеп, таноолору барбая өпкө кагат. Эс алган булардын аттары бурнатпай жетерин билип калышты. Куу чөпкө жармашкан жалындай бейкапар каптаган басмачыларды акылдан адаштырып, баш аламан түшүрүү. Анан команда: "Аткыла! Аткыла!" Жашыл түс жамынып, аттар шабыртында титиреген тынч турган өрөн гүр этти. Зор көчкү жүрдү. Ээси жалп кулаган басмачы аттар ойноп жалт берди. Ура! Ура! Кимди ким көрдү? Басмачылар али кылыч сууругуча кызылдар каптап кирди. Башкы буйрукту унутпаган кызыл аскерлер эми ураалап кыйкырганы: "Колго түшүргүлө! Кол көтөргүлө! Багынгыла!" деген кыйкырыкка алмашты. Корбашылардан коркуп, зорго жүргөн далайлар аттарынан ыргып, кылычтарын ыргыта кол көтөрүшөт, тийбей кызлатчан жандап өтөт. Кылыч сунган Оросул жашыл жолукчан чабдар аттуунун артынан сая түштү. Чабдардын күмүштөй куйругу сапырылып, боз кемсел жашыл жоолук сол койгон ээси өбөктөй артына кылчактап барат. Бура тартып беттешүүдөй жалтанбайт. Ага арткы шардан чукулдаган Оросул чама бербейт. Анын алдында бир топтор. Оросул жанында да 3 аскер. Кыйкырык чуу, жер бетинен кара даңканды артка ыргытып аттар зымырайт. Жердеге жеңилдик бери абага обдулган Оросул жоосуна аз калды. Ой жан деген, ой ажал деген, жашыл жоолук шаша теминди. Беттеше албаганына арман эткендей, кылычын оңтойлоп ыңтай издейт. Ылаанчысы жок. Мына чабдар куйругуна жерденин тумшугу илинди. Аз калды. Оросул кылычы артка жалт көтөрүлүп, алга шилтелди. Ийинден шылынган кылыч бел курга жетип суурулбай жашыл жолукчанда калды. Ат күүсү менен өтө чапкан Оросул тапанчасын камдай артка бурулду. Жашыл жолукчан теңселип, кылычын али түшүрбөй тиштенет. Энтикен Оросул чукулдап чоочуду. Өңү тааныш. Тиги да тааныды. Көкүрөгүнөн чыккан кылыч учуна чабдардын омуроосун жая берген канына карап, кайратын жогото селейди. "Оңбогон Оросул", деди чабдар үстүндөгү сол койгон жигит. "Эй, чекирсиңби? Кайдан жүрөсүн?" Ара таарыган карагайдай ыргалган чекир жооп бере албай шалак кулады. Көмөрөсүнөн түшкөн андан ат үстүнөн эңкейген Оросул кылычын сууруп атып, жерде жаткан кылычтын сабындагы белгини көзү чалды. Бул бир кезде Смайыл Күрүчбекке алып келгенде Оросул суктанган, сабында жазуусу бар белгилүү кылычтын өзү. Шып аны да алды эңип. Таасын танып таңданды. Бул кандайча?
Attың, çekirdi rütüşürgöndө açılmak eкен gosar. Teminip jönöy bererinde sol kaptalı ısıy tüşüdü. Ok жаңылды. Gözü karаңgılap, at jalınmykçyp, tişlenip jygylboga tırıştı. Çılpıldap kan çıktı. Kan çıkkan jerin kavuşturamykçyp, tişlengen boyunça alga çaptı. Çekirdin aldındağı kaçkan basmaçılar arasında esir menen çağır baratkan. Kılçaktagan esir çabdarga kuyruk ulaş jetken Orosuldu tanıdı. Tapançaсын oңtoйлап, бирок кароолго болжой албай жанындагы аскерди атты. Ал төшүн басып жаралуу болгондо кийинки атканы үчүнчүнүн атына тийип көмөлөндү. Чекирдин жыгылганын, Оросулдун имерилгенин да көрдү. Чагыр экөө бадалга кире качып, өрүлөп из жазгырып кутулду. Көп узап чуу угулбай калганда эсир айтты. Тааныдыңбы сен? Кимди? Кызылдар арасында Оросул жүрөт. Кайсы Оросул? Жороодо сенден жыгылчу менин малайым. Койчу. Чагырдын көз алдына ошондогу Оросулдун карын күйүнүп туруп, мыскылдай тиктегени көрүндү. Аядыңбы мени? Бир боорун күмүштү аябаган мениби? Деп айтканы кайталанып угулду. Туура айтылган сөзгө ыза болуп, атка минип чаап жөнөгөнүн эстеди да эр көкүрөктүккө салып бакылдады. Ошол Оросул болсо кайра барамын азыр. Дегеле ошонун колунан өлөйүн. Эй, жин тийди сага? Жок, сен да жүрү. Канча да бир айылдыкпыз. Коргойт бизди. Тоо аралап жүрүп тажадым. Канча адамдын убалыны калдык. Тил ал, жүрү дейм. Болбосо өзүм барам ага. Куткарат ал, апамды сагындым. Каны качкан эсир тиштенди. Көзү кылгыра муңайды. Акыры сенден да жакшылык жок экен деп ойлоду. Муну анын көзүнөн чагыр байкаган жок. Эсир макул болуп айтты. Болуптур. Бастыр алдыга. Барса баралы. Чагыр шарт бурула бергенде эсир дал ортосуна тапанчасын кармады. Көгөрүп татарып имерилген чагыр бир айкырып жулунду да кулады. Шагылдуу тик бетте таш шагырап денеси ала салды. Эсир жалт берип чыга берген чагырдын тору атынын чылбырын илип, жетелеп кылчайбай жөнөдү. Ушул күнү Асел жүн тутуп отурган. Баласы чагырды ойлоп санаага чөккөн апанын сабыры суз. Уурттары балбырап, сөөк манжалары ак жүндүн тытышын кылдат ажыратып, булуттай сеңселтет. Түшкөн жүн улам бийиктеп алдына толот. Дүйнөнү унута эриндери күбүрөп, Кудайга зарлап тилек тилейт. Жараткан, жалгызымды калкала, жалгызымдын жүзүн көрсөт, тилегимди кабыл эт. Үйдөгү күмүш апасын аяп, жашы тегеренди. Курганда сезип, макисин ала жаңы чалгычтын ачасын кыскартып жонду. Күтпөгөн учурда Асел жүнүн токтотуп, көкүрөгүн басты. Эрини титиреп, колу калч-калч. Кызы тура калып кучактады. Эмне болду апаке? Эмне болду? Эмчегим зыркырады да көмөкке. Ай, бул эмнеси катуу күн. Айки кокой, зырылдайт да эмчегим. Деги чагырым аман эсен бекен. О, жараткан, кайда темтеңдеттиң аны? Уурутунан кан куюлган чагыр шагыл үстүндө өйдөлөнүп жатат. Эс үчүн жоготуп, көөдөндө акыркы деми калды. Тушундагы алма багына түстөш кызыл четин жыгачка эбелектеп келип ала сагызган конду. Койрук канатын ыргап шакылыктады. Зоо урчугуна аша мелтиреп сызып жоору да чыкты. Анын мойну оңго солго бурулуп, чоктой курч көзү тарп издейт. Ат коштогон эсир карааны белге чыгып ары эңкейди. Кызыл атчандардын курчоосуна кабылган басмачылардын деми сууду. Көбү куралын таштап, өздөрү багынды. Ою иш жүзүнө ашпай колго түшкөн ады баңсат камалды. Курман болгон кызылдардын денеси алып келинип, чогуу коюлду. Дүңгүрөп мылтык атылды. Калың эл тунжурап коштошту. Бетинде Совет бийлиги үчүн курман болгондорго түбөлүк даңк деген жазуусу бар таш такта мүрзө үстүнө орнотулду. Эрдик көрсөткөндөргө Түркстан фронтунан сыйлык тапшырылды. Сыйлангандар арасында Оросул да бар. Ага өз аты жазылган 7 атар тапанча берилди. Азыр жарадарлар менен ооруканада.
Oorukana atalgan jay çoň goronun içi, katar tizilgen ondoy çatır. Orosul 3 kişi menen çöp döşölüp adyal jabılgan takçanın birinde şak koyup taňylgan butun soldaýtgan asker. Ekinçisinin jaraty jagynda, egin ala taňgyç çırmalgan. Üçüncüsünün sol golu karudan kesildi. Betleşken basmaçını öldürö şiltegende al kolun sıy çavuğa ülgürüptür. Orosuldun jaraty kaptalında. Alıstan gelgen ok sübösün talkılap kır arkaga toktogon. Vraçlar oktu alıp taştadı. Törtönün jaratyn çeçip, darılap, kayra tangan sanitarka kırgız kızı. Gün ötkön sayın tıngıp, kirip çıkıp kalıştı. Başta sanitarkaga jal garaşıp, darısın alıp tınç jatkan jaradarlar emi, ak halatçan kız girip gelgende baş kötörüp, ketkiçe tamaşa aytıp ermekteşet. Öňü şapayıp, arıktap, kon koygon murdu kalgan Orosul da azilge öttü. Taňulарын oňup ketmekçi bolgan kızdı toktatdy. Karındaş, koluňuz özüňizdiki je Umayenen golu? Buraň ete tegerek kara gözü gülmüňdegen kız kaş kakty. Emne eken? Bolsa bolar Umayeneniki. Oşondoy deyim da. Darıda murda koluňuz tiýse sızdagan sögüm tıp basılçy boldy. Törtö ten güldü. Gülkü var jerde jırgal var. Kız da güldü. Orosul ak köynөгün tartıp, ak regin gymtyp surady. Atyňyz kim? Jalgyz atym törtöňe gaýdan jetdi. Aýtpaýly goýunçy. Gülüşdü. Toora jogap. Argim ele oğuz açkan jerde jyga çabalbaýt emespi söz menen. Barybızdyň göňülüzi jaylaganyň gara. Meýli aýtpasaň atyňdy. Orosul dağı toktatdy. Çoň eneň jomak üretdi bele. Jomak aýtyp berçi. Kız jekeçe gaýryldy. Jomak sizden çygyp jürbösün. Karındaş, menin jomogum 1001 tünden az ele kem sokpasa aýtyp tügete albaýym go. Çaçyňyz agarba jatyp oşonçoluk köppü? Köptük jaştan emes tora. Görgönüň menen baskan joluňdan korala tokşady. Kız mostoýa. Oşonçoluk uzak jol bastyňyzby? Oho, Avstriya çegarasından keň Rossiýany gydyryp, çygyşga baryp, anan Orta Aziýany aralap gelip, oşda jatpaýmby? Çuwal jitbeken ömür jolum? Kız iýinden dem aldy. Kıyırsız görünöt. Ançalyk emne iş düştü başyňyzga? Munuňyz katy suro. Sizge tarık berbese, men bere albaýym go jogapdy. Anda sizge ataýyn jomok üýrenip gelip, kiyin aýtyp bereýin. Makulsuzby? Adamlar makuldaşganda kol alışat. Gele koluňuzdy. İlinbey sungan kızdyň kolun Orosul jyluu kısyp koydu. Orosul kızdy görgön sayın, "Üýrendiňizbi jomogyňyzdy? Kaçan aýtyp beresiz?" deýberçi boldu. Kız, "Üýren albaý jatam, kiyin aýtyp berem" dep kutulat. Jigit makul bola yüzüne ynta koyat, jylmayıp başı iket. Geýde kızdyň kolun sılap üçkürüp koyat. Çygyp ketse tunjurap jatyp, jüreginde süýleyt. Kımguutda jürüp, ayal zaty esten çygyp ketken tura çirkin, deyt. Ömürdün bir gülü uşular, sargargan darakta jaşyldantyp, tiriçilikti toktatpoçu da erkek menen ayal zat dostugu. Tarih agymyn güçlenip, ömürdi tınımsız ulaçu da ateýini. Özü jönünde, geleceği jönünde jar kütü turaly oýlaýt. Takçada jatyp tüýşelet, odarlat, turup sırtga çygyp ketet. Orosuldun kızga imerilgen baykagan 3 jaradar ekö süýleşgönden toskol bolbay kaldy. Butu jaradar keýde Orosuldu tamaşalayt. "Sen Orosul ok jaratynan aýygyp, jürek jaratyňdan turbay kalyp jürbögün?" Mümkin, Orosul gület. "Newag ölgen jürekke gan jugursa, toktatuga gaýsy güç jetsin? Akyrı bolbay goýboçy iş tural." Baykagyn, kız özü da jakşı görüp kaldy okşoýt. Eşikten girgende ele eki gözü seni izlep gelet. Oşentseken, oşentpegende taşmola bolbogon soň agada kerektir jar. Kızlarga gym jok, deyt Orosul ormoya jylmaýyp. Unutup kalypmy mamile jasaşdy. Askerçe şar getip çoçutup alyp uçurup ýembi dep korkam. Bössün beýle goý.
Sende bir top var. Bilegin sılagılap, jaldırap kalasın go görgöndө. Oy koyçoy. Koybay ele. Mende göz turbayбы? Göz kurgur жазым getirбейт. Врачтар тобу менен жарадарlарды кыдырып жүргөн начальник Шергазы оросулдардын үстүнө кирди. Сакайып калдыңарбы азаматтар? Жакшы, келиңиз. Жата бергиле. Кандай муктаждыктар жетишпейт? Көрүп турбайсызбы? Мүмкүнчүлүктө эч ким аяшай элек. Жолдош кавалерис. Оросулга кайрылды. Төш чөнтөгүнөн конверт сууруп сунду. Ташкенттен сизге кат бар. Оросул конвертти ачып, машинкага басылган баракты окуду. Ал кайра окуду. Өз көзүнө өзү ишенбегендей суктанып окуду. Соодой чыйралып, жүзү тамылжыды. Ташкентте турганда Орто Азия коммунисттик Коммун университетине өтүш үчүн арыз берген. Жооп алгыча бияка жиберилген. Кызыл партизандык эмгеги бааланып, университетке экзаменсиз кабыл алынганы тууралуу кат жиберилиптир. Сүйүнгөнүнөн тура калып, начальниктин колун кысты. Рахмат жакшы кабарыңыз үчүн. Окууга өтүпмүн. Түшкө кирбес кубаныч. Сүйүнчүңүзгө эмне береримди билбейм, жолдош начальник. Сага да рахмат. Өткөндө ады менен болгон беттешүүдө өзүңүзчө чечип 5 аскерди жабык жибербегениңизде, балким бул катты сизге башкалар жеткирмек. Сөз бүтүп, паңсат узай бергенде мени атыш үчүн бадал арасына мылтыгы менен басмачы жашырышыптыр. Аны сен жиберген аскерлер ок чыгартпай колго түшүрүштү. Чекисти кыракылыгыңыз үчүн сизге берерим бар. Экөө колдорун бек кысышты. Кубанычтуу Оросул начальник кеткенден кийин бажаңдап ар нерсени сүйлөдү. Катты кайра ачып окуп, сыйлыктын сыйлыгы ушул, жакшы болбодубу? Деди. Түрүлү турган эшиктен шып этип санитарка кирди. Жалпысына башы экей учурашты. Кубанып турган Оросулга жаркын жылмайды. Айыгып калыпсыз. Төркү жарадар айтты. Карындаш, ал жигитибиз такчада олтурган жери жок. Университетте канат таксаңызчы, азыр учат. Кандайча? Угуп, Оросулду дили менен кубаттады. Жакшы болгон тура, талабыңызга жетиңиз. Кийин биздей тааныштарыңызды унутуп койбой, эстей жүрсөңүз болду, деп бырс күлдү кыз. Оросул тура калды. Унутпай калайын. Өңгөнү унутсак да, сиздей дартты айыктырган колуңуз унутулбас. Булсам, Оросул кызды ээрчип чыкты. Дели өрүп турган неме тартынбай кызды билектен алып, талдын көлөкөсүнө карай жетеледи. Анда тактай олтургуч. Мойнун салып, кылыктанган кыз ээрчип басты. Катар олтурду. Оросул сөздү эмнеден баштаарын ойлонбой эле. Балалуу болгум келет, деди. Халатынын бырышын сылаган кыз элтең чочуп, кытылдап күлдү. Ашыгып кеттиңиз. Үй жайыңыз жок туруп, бала жөнүндө ойлогонуңуз кызык. Ошондойбу? Коюңуз, өмүр өтүп баратат. Бала да керек окшойт. Чынар өмүрүн сүрүп бүткөндө, ордуна чырпык өсүп калса, ачасынан куш уясы өксүбөйт. Аны кимге айтып атасыз? Кыз жүзү кандай сүрдү. Оросул апкарыды. Жооп берин ордуна «Ия» деп чочуп калдастай түштү. Сөздү чогол баштагандан уялды, бирок чегинбеди. Жардам бербейсизби сиз? Кандай жардам? Эңсегеним окуу эле. Өтүпсүз окууга, окуңуз, билим алыңыз. Тилеңизге рахмат, деп кыздын колун акырын сылагылады. Кыз тартып алган жок. Каш кагып жигиттин коюланган көзүнө тиктеди. Деги жомок үйрөндүңүзбү? Качан айтып бересиз? Шартта жомок күндүз айтылбайт. Караңгыда, от жээгинде айтылат. Мунуңуз туура карындаш. Түндөсү айтылган жомок да, чертилген күү да бир керемет. Айтор айлы түндө керемет болот окшойт. Сүйлөчү Кудай жалгакыр, үнүңдү кайын. Эмнени сүйлөйм? Кур дегенде кантип эле сиз сөз таба албай каласыз? Назарыңызды сындырбас үчүн жалгандан жомок убада кылган элем баягыда. Аскерге жалган сүйлөө болбойт. Мен жалган сүйлөөнү билбейм, ишениңиз. Кыз тырмактарын чукулайт.
Orosул kımtılanat. Bir topqa olturup bölünüştü. Palatkaga kirgen Orosuldu joldoştoru tamaşalaştı. Ketkeningden gelgening bat bolduga. Uçurup iydingbi? Söөгү çoň kişi kızdarga ıgı jok gelet. Jamırap agıla tugandary. Uçurganymda jok. Kıl taktaganymda jok. Orosul eski adatı boyunça murdun janıp aldı. Akırı aga jomog ayttıramın. Çoğugabız. Kızыбыздын jomogundan da ubadası uzaryp barat. Aytor akıldı kız. Akılı taşkındap tursa da akırı bir jigitde erçiyt da. Jalgız ötöt bele düýnüdün. Mınday bıky sözüňdi uguzbaga, deyt Orosul. Etegine namaz okuyunbu. Tilim kıçışı baratsa. Kıçışkan jeriň tişiňe kısyp koy. Başı taňylgany şilekeýin kürmep jutup güldü. Orosul, emiten kızgana başladyň. Koluňa tiýse, kalgaňa gulpurasyň go. Azildeşip katkırıp alıştı. Gün bata sanitarka çatırga çukuldasa, dostuk tuuralı talaşkan ündörü oldu. Tıngşap tura kaldı. Berip algan dost bar. Alıp satardan ayırması gaysa anının. Kolundan gelgenin berse, ötkörgönün gökürögüne tüýbese dost degenin. Jagыныp dostoşkonuçu. Al goşamatçılykda. Baygerçilikte aralarынан kıl ötpey, kuçaktaşıp sıylaşkandardı gördüm. Toygonda mal dele juuşayt. Başka kıyınçılık düşse, iride oşolor ırkıraşat. Murdagı jegen içkenderinin ordu açışıp. Hoy, anan dost degenimiz gaysa? Orosul kolun jaydı. Kolu kesilgen jigit takçasına erkin olturup, butun selkinçek teptirip, dost jok, dep kese tüşüntdü. Dost degenin saga günümdük ermek, sen de ermeksin. Dost kayda? Kişiden göňülüň köp kalsa gerek. Mümkün. Sen jaradar bolup talada kaldyň. Joldoştoruň götörüp oorukanaga jetkirdi. Dostuk emespi bul? Kokuygün oy. Tigil sozolanty ışkırdı. Al kayrımdуулuk. Any işletken biýlikdiň güçü. Jaradardy talaga kaltırsa bary jopka tartılmak. Çыныğı dostukta biýlikden tuğulat. Biýlik sımapday kıltıldasa el kuw bolat. Biýlik adil bolsa el adil boluga, çınçıl boluga umtulat. Meniň түшүнүгүmde. İç aradagy dostuk degeniň dostuk emes, alış beriş, katış, çay içiş, ızıçuu tüşüp olturup. Kolu kesilgenden beri oyçul bolup ketdi go bul. Düýnöde eki dost bolgon eken, dep butun selkinçektete söz jönötdü. Eki öteň ölüpdür. Kuday, muну töweden urdu, dep Orosul katkırdı. Ekönü dostlaştırıp, ananı öldürüp salganın gara. Toktay tur. Kep oşonda ölgönden soň bolat da. Ölgön nemege surakçı gelet. 6 jeriňden ayaktaydan et kesip alabız. Çıdaýsyňby? Çıdabasaň sen üçin turup berçi köýermandaryň bolsa ayt. Oşolordan kesem deşet surakçılar. Ayalım betimden aymap öpkülep, öpkö jüregin çaap jalınçele. Bir güýse oşol göt deytdigil. Ayalın alıp gelişet. Kaydan alıp gelişet? Alda ölgönde. Kirip gelgen ayalı erin görüp, bakırıp, kucaktap kalmakçı bolat. Surakçılar garmap kalşat. Eriňdi jakşı görgönüň çyn bolsa, sanыңdan ayaktay et kestirgin deşet. Ayalı murda kanday bakırsa, oşondoy bakırıp çıga kaçat. Anan köýermanım dep atasyn çakırtat. Atası kiyintdim, baktım dep doo koyup kutulat. Apasyn çakırtat. 10 ay içimde kötörgömün, sütümdü bergemin, jetşet, deyt. Eň artında dosu keltirilet. Bolupdur dep çök düşet dosu. Üçöөнü menden kes, üçöөнü özünden kes. Dosum bolbosa, menin tirүүлükte kaltırgan dostuk jolum jol emes, dep çıdayt. Mına dost degen, tirүүsünde kanday kıyışbasa, ölgönde da şertinde kaldı. Ay munuň çygyştyn jomogudy. Jomoktun uyutkusy da çyndyk. Birinin yüzün ekincisi kılayıp görüböy, kıyal jetki salısta jürüp, ajırağız dost boluşkandar da bar turmuşda. Munu düýnöge göz garaştary okşoş ilimde adamlar deýiz. Alar ölgönde
dep gülüp koydu kolu çolok. Beşin törüne çıkıp künöden arılışıp tübölük padişa degen Çin tağınışat deyt. Barakelde tapkanına. Ha uqqanыңda ayt, ha oylop çıgar, dep güldü Orosul. Çındık jıtı bur etti kiyinki sözüňen. Sanitarka kız baş baktı. Ha keliňiz, mында olturuňuz, dep ötünüşdü. Malında geldiňiz. Biribis dostor köp deýbis, ekinçibiz jokko çıgarat. Arzybagan gepler bary. Balkim karındaş köp biler dost jönünde. Talaşıňardy ukdum, surawoňarga tişim ötbeýdi-go. Kantep? Bir zamanda ayal zatı akıl karaçaç bağırın çeçken tura. Han taştan ötü gultar dese kumdan şivege suratıp. Kız bacırayıp baş çaykadı. Men akıl karaçaç ejeni tarpapmın. Sizlerge aralaşıp kalgandan keyin ukkanımda aytayın. Bir adam kolu boşop dağım çetinde oltursa kıyınçılıkta jardamga gelgen adam anık dost deyt, dep koydu kız. Habbali, oşonu aytıp beriňiz. Kız kewin uladı. Dostluk tuğralı talaşa berbesten başka ikayalar tuğralı da süйлöştü. Kaş karaydı. Kız ketüge kamınganda Orosul iyirçip çıktı. Bir top jerge uzatı barıp kolundan garmap tarttı. Atıňyzdy aytyňyzçı. Zura. Zuraş dep erkeletdi da maňdaýynan jytladı. Osolduk ketirsem geçirip koy. Zura sılık oğlaktadı. Ündöbey basıp ketdi. Sol koygon Orosul anın karanın uzatıp durdu. Darlanıp ayıkkan askerler esalığa geçti. Keyisi bir otolo ayılına jönödü. Bir ay boş wagtsy tursa da Orosul imerçiktep mında. Mamlekettin kuralın tapşırgan. Özünde jet atar tapança menen çekirden düşkön Gürüşbektin kılıçı. Kılıçtın sırın açış üçün atayını alıp kaldı. Bul kılıçtı bala kezdinde körgönün aytsa ar kimder taň kalyşdy. Köçöde jürüp çarşaganda kazarmanga gelet. Ermek üçünbü жазdyk aldyndaky tapançasyny alıp sawuna жазılgan öz atyny okuyt. İmerçik degeni köňüli düşkön sanitarka kız. Al bugün bazardan jolukdy. Orosul eki almurut alıp sundu. Şirin beken, tatıp görüňizçi Zuraş. Kız birini alıp ekinçisini özüne sundu. Şirindigini özüňizde jep biliňiz, maga şenbey. Hoppa, sizge şengenimden jogap berseňiz bola. Katu gıynadyňyz, okuşuňuz gerek. Al men işim. Bolupdyr, erteň saat 4'te çayxananın janyndaky kög üýden kezdeşeli. Daýarmyn? Zura kılaň etip basyp ketdi. Jer boljoşkon jigit alaptap, kayda bararyn bilbey dabdırap turdu da asop addelge jönödü. Anda aylygy var. Jolgo, okuğa keregi tiýerdep albay jürgön. Çarba bölümün başkargan tatar jigit tiýeşeli akçasyny berdirip atyp aýtdy. Sizde Şergazy Asylbekow azır suradyle. Şergazyga çıkıp geletkanda jolukdy. Anın öňü şatdy eken. Kol alyşyp bakıldady. Taşkentden tünde geldim. Ketip kaldy eken dedim ele. Jakşy bolbady. Boş dursun. Jürü, üýden çay iç. Jaňylykty jolda süleşeli. Kuş köçöde ekö baradat. Küngö tütögön boz toprakka izderi kalat. Orosuldun gözü bazardın çıgış çetindegi Zura menen erteň jolukçu kögüydü. Şergazının sözüne kulak tosup alaksyt. Jolukkanym jakşy boldu, dep kaytaladı Şergazy. Jaňylyk uşul. Borborduk komitettin orta az bürosu çarvany çyňdоо boyunça plenim ötkörüp çeçim kabul aldı. Meni bul jerge kantondun sekretarlygyna bekitdi. Dit emi çarvaga buruldu. Jogapkerçilik küçödü Joloş kavalerist. Uyat bolboy işti uyuştursak boldu. Özüň okuğa barasyň. Dokument algyň kızykpay köz garaşyňdy tereňdet. Ansız duşmandar menen küreşүүдө köp çaypalat okşoýbuz. Doğrubuzda okuny talap kılat. Oku Orosuljan oku. Alamda çek bolbogon syakty ilimde da doktor stansa jok okşodu. Çaç agarsa meyli. Angemeleri jeke turmuşlaryna öttü. Şergazy. Uşul bıyıl jaňy tuğulganda emne? Dep gülüp kalganda Orosuldun jüregine bir pikir kılt etdi da balkim Şergazy jardamdaşyp jürbesin dep oýlap
Özübüz tuulbasak, baldarыбыз tuular dedi. Üýlen eleksinbi? Kaydan? Eki kol oğuzga emi boşagonsudu. Mında jürgönümde oşol sebepdi. Süýleşken kişiň barby? Bar öňdü. Ha, eň ýaxşy bolboýby anda. Balkim ökül ata atap jürbi? Eskertip koýoýun. Kulak kız bolsa garşymyn, işti buzamyn. Yüzümdörü salvyragan goronun töründögi Şergazyň üýüne kelişdi. Totugup kalgan uzun boylu, kır murun kuva ayal tosup aldı. Şergazy ayalyna Orosuldu tanıştırdı. Adyny bukmadagy ajalyna saktap kalçy jigit uşul. Kol alışıp koy. Öp koysaň da azdyk kılbas. Kel aýlanaýyn gel. Öpse öp ta koyam. Meni baýyçam uşunda yer. Aytkanyňa rahmat. Awaly kuduktan suw tartaýyn. Orosul ekoýüz moýun başta juup sergi alaly. Anan ötüklerin sürüp kökçöp üstüne juunup sergegen eko seredegi beti dağımga tolgon tegerek stol çetine oturuştu. Kök çay içip çankagandарын kandırıştı. Kümüş çaynekten arak kuyup jutuştu. Tamaşa aytışıp kenenip жазылышты. Tiliňerge garaganda arkalyka okşaýsyzlar, dedi Orosul. Bağamdaşım tuğra, tündük kırgızlardan. Göl jeýeginenmin. Derbişçe köp jer gıdırdım. Padişaha karşı kötörülüşke gatışıp Turfanga çeyin sürüldüm. Çoň üý bölöden agabız ekoýüz kaldyk. A kişi gurgawçukdan öldü. Jengem göğe çykdy. Bir kız bar agamdan. Tiri garak bolguday sadaga, iştegensip jüröt. Şergazy ömür jolun bayan etip atyp ayalyna gaýryldy. Orosul gaýnyň uşerden golukdy tapdyr. Mındayda jenge kereke jaraçele. İşti tezdetip toy ötkürbeýsiňbi? Ha, bolsun. Jakşylyktan kaçmak belem. Eko araktan gaýtalap jarkyp olturuşkanda Orosuldun süýgen kızı Zuhra kirip kelbespi? Kütbögöndükden Orosul deldeydi. Öňü albyra Zuhrada toktaldy. Şergazy agasından kalgan Zuhrany tanıştırdı. Bu garyndaşty bilem dedi Orosul. Owa, sanitarka boluş deyt. Dasturkon çetine Zuhrada oturdu. Orosul kaş serpe dep koydu. Süýleşip jürgönim kulaktan kızı bolbasa gerek ko. Arak kuyup atkan Şergazy sözdü elegen jok. Orosul ötkönde Zuhra aytkan eki dostu esine düşürdü. Bağamdap köpke olturup Şergazynyň gözünden jagınan eski tanıştykty kördü. Oyga bata ormoya galyp, daima estep dosunun atın tabalbay jürgen siz bolboňuz. Owa, menmin, any gaýdan bilesiň? Kay jyldarda kandaýça dostlaşgonsuz al jigit menen? Orosulum, bul baştan emneler ötpödü. Jatakçılarga at kamdaýbız dep barıp kolga düşüp kaldym. Koya turuňuzçu? Orosul Şergazynyň sözün böldü. Boşotkon jigittin oğuzun köýnegüňizdi aýryp tangan jok beleňiz? Dal oşondoy? Mına kızık. Men bolup jürbeýin? Ya. Şergazy tura galyp puçaktady. Kalçıldagan şadulu golu menen Orosuldun jagyn aldeýley tartıp maňdaýyndan jyttagylady. Orosulum, bir emes eki ajaldan saktagan Orosulum, oşol sen beleň. O ötkön gündör, kalgan ömürler. Ölbögen adam tawşat dura. Şergazy agyp ketken jaşyn sürtüp, dildirep turup aýalyna aýtdy. Orosuldu görgöndigim üçin el çakyramyn. Kamyngyn, mınday kuwanyş daýma bola berbeýt. Kıyaby gelgende tartkynçykda bas Orosul ötündü. Zuhra ekoýüzge ruhsat beriňiz. Kız ordan ırgyp turup, yüzüm aralay jügürdi. Şergazy aýaly ökö ne deýişerin bilbey, biri-birine tikteşip taň. Azdan giyin Şergazy köýdönün gere kenen dem aldy. Aha, dep jylmaya közünün töbesi menen Orosulga karady. Zuken dep sereden düşüp karındaşının artынан bastı. Kele koy sadagasy, kaçpagın. Özüňör makuldaşyp alsaňar karşı çykmak belem. Gele koy sadaga bolayın. Zuhraga baş koşkan Orosul okuga ketken.
Orta Kom Üniversitetinin 1-kursun bütkönde kır apkomu okusun uwagtda toktotup partiýalyk işe çakyrtdy. Tigintip ol ýatadan beri araba menen kelatat. Jolga 5 konup 6-njy günü tuğulup ösken aýly Aksuwga gaýrylganda partiýa ÇİK'nın sekretary Absamat töraga kömüş aldynan ulak tarttyryp tosuşdy. Alkıngan bozat mingen kurgan Karasur erkeşti tartuu ete şalak taşlady. Orosul salt boyunca aga akça sundu. Atçan gelişip jardap tegerektegen jerdeşlerine Arap tamgasy menen Kırgız tiline basılgan жүздөй kitep taratty. Kötörgön üýde jaý soraşyp olturup Gürüçbektin ölgönün ukdy. Jarykçylykda jakşı doğuran sürüp tınç jaýalgan eken dep oýlady içinen. Ertesi sırduu kılıçtı asınıp çalış kara at minip Absamat menen gümüştü erçetip Gürüçbektikine keldi. Üýden jan kişi çykpady. Absamat tüşe galyp eşikti serpe götürse aňyrap eýsi jok karaňgy tör mürzedey sürdü. Ayıl tuybas üçün uyu menen muzosun arkanday koygon esir dareksiz kaçkan eken. Kamçısın büktey garmagan Absamat ızırındı. Mına, böre tukumu it bolboyt. Jara tartıp, tarp kaldırvay jep. Жаңы koğumgo жалgız mal berbey jogolup durgo. Aldap geldi, dağ aldady. Hattiň ayattiň. Orosul oylu, kılıçты karmalap aygapta.